He ingoa hau, mo te rōpū hau o Kōkō Tangiwai. One of our sayings is good people, good vibes, good times, and we're definitely having that. I toko ake te whakaaro I roto I a junior tana kōrua ko tōna ipo a Kiriana tana kia whakatū I te tahi rōpū haka mo ngā arohe o Waitaha. E ai ki a junior I timata kia piki ake I ngā nama noiho. Engari, nā ngā pūkenga rau o te rōpū kei te tino pakanga atu rātau I tēnei tau. We're obviously going to be the new team. You know, we're going to be the team that doesn't have a style that's already been etched in stone. We're hoping that something new, something green, will be enough to ensure our place at Te Matatini next year. So we are trying to show the world that this is the only rohe that you can find pounamu in, and we are going to be like pounamu, you know, the most precious stone, the most prized possession. Kua roa te wā, kua hono a whakataetaina I tētahi o ngā kai arataki o te rōpū a Edwin Wikatene. Ko tā Wikatene kei reira ngā piki me ngā heke, engari kua whakarite rātau I tētahi āhuatanga whakahirahira. Ko ngā pōna e puhu mai ana, a ko te pā, te tuara e mamai ana I roto I ngā mahi. Ka noho mai tēnei whare, hei whare manaki I a mātou tamariki, arā ko piki ake, ko heke iho, ka noho mai ko rātau ngā rangatira pōpō, ka noho mai ngā taha, ka rongo I te kupu, ka whakaaro ki ngā kōrero e rere ana, ka mau. Nā reira, he hake atu te kāinga I tēnana ara ko te whāngai a mātou tamariki. He waiwai tapu a Janelle Hume ki te whakataetai nei. Ko tōna, kua uaua ngā mahi, engari kei te hikaka ia mo te rā nui. Because I've never liked haka, I've never had like a passion like other people have. I think it's just trying to be myself in the lines and give it my all. It's pretty exciting to have people that haven't performed before, you know, like I'm wearing green, and you could argue that some of us are a bit green. That's exciting. We had such a cool turnout, and we've got such enthusiastic people that now it feels like it's possible. So a win would be the ultimate. But ko te whainga matua kia whai wāhi atu ki te matatini katu ki kāhui maunga a kōkō ake nei. Ko te tūmanako ia, ka whai tūranga a Kōkō Tangiwai kia kite ia rātau ki te matatini hei a te rātau. Halle Taite-Pitama, Tahu News.